So ada juga yang komen, dia cakap dia takut nak beli dengan Aisyah sebab takut barang yang sampai tak sama macam apa yang Aisyah tunjuk dalam video. Okay you guys tahu tak sebab tu Aisyah jual through platforms macam platform-platform yang ada lah kan, sebutkan nanti kena violation pula kan. Tapi Aisyah juga ada wawa Aisyah sendiri lah kan. So you guys tahu tak, kalau katakan you guys dapat barang yang tak sama macam item, contohnya katakanlah kalau kita orang tersalah hantar, which is like 0.1% possibility tersalah hantar, boleh je through platform tu tekan receive wrong item. Ataupun katakanlah rasa macam Aisyah ni jual fake lah, korang dispute lah, buatlah report, lepas tu dispute. Tapi for now Alhamdulillah tak ada siapa menang dispute lagi, sebab kita orang memang jual 100% original saja. Sebab buat apa Aisyah nak susah payah jual fake, pergi source ke barang fake kalau Aisyah sendiri tinggal kat US. Lepas tu bendanya senang sangat aksesnya untuk Aisyah beli barang-barang original. So Aisyah harap ini menjawab soalan lah untuk orang yang risau nak beli dengan Aisyah. Kalau risau juga, jangan beli dengan Aisyah. Aisyah recommend beli dekat retail ataupun outlet di Malaysia lah, sebab kita kan buat business based on trust, and also tak sure lah macam nanti kan awak tunggu 30 hari awak macam tak tidur tak lena, mandi tak basah, rasa gelisah kan. So kita nakkan awak rasa assured dengan barang tu, and tak nakkan awak rasa stress kan. So baiklah awak beli dekat retail Malaysia, awak masuk kedai terus dapat barang. So anyways, apa nak tengok kita punya live, boleh tekan kat button sebelah ni, dan jangan lupa tekan button follow.